Hanyo hai tungflalayukha Tripura hawo Hindu bai Thuruk Salkia sekangno Kailasaharni sayo Hindu Thuruk nok Sokchalaikha mani MOSJID rok sabai mani tini hanyo hai MOSJID SOKJAKKHA Thuruk bosongni nok SOKJAKKHA SOKJAKKHA MALKHUNG SOKJAKKHA Butok Kailasaharni Chalabri Abakeno Thuruk bosongni LUKUROK Satokjak mani koktama kasai pheoka tamo sasinai Bangladesh tabuk oro Tripura bahanya obahai satu kita ngai tongoni kogno tumuno jadi kok pilai kharakan ke Bangladesh bahanya jol jagunai hingke Bangladesh bai je tabuk India jol lai tongoni jorawo sini Bharat ni bahanya tam sanamno hotba rasari tongo Bangladesh ni hotba rasari tongo Tripura hawo abahai keno halok kok teman kau mahai Bulaikha tungfala jak tabuk potik rai amsai nok saimano potik rai amsai hingke Kailasaharni kaisa amsai constituency amsai no simultoli ni hinjago aro Thuruk bosong LUKUROK tongo aro no bosong bai bosong mane Hindu bai Thuruk ni bisingo Bulaikha no tungflalai bulai bani Sokchalaikha mani nukjakha MOSJID madrasa rogo madrasa mane MOSJID dogni ba Thuruk bosong ni lekha pori mani school ni mung aro go hor phanjakha police ok pai thak jora silai bukja koginai je borok no kharei kejang khlaika halo Patimungo saimangka tini phungni 8:30 ni bkhak kiasek samungsira tangnai amchaini kaisa MOSJID to samungni bagui je kisa kat tukra tongmarok no tlangi thangmani jorao no kasulayo khobor Mosabbir Ali ni thanio thangsoi keno bo pati thayo phai sokwaika tamungi tlangi tong o ka dong bisingke o je koksil jangai samungsira tangnai saka amchaini kaisa mela tongo abun bagi chadar nan nangnai chadar yani bagi no o kadrok tlangi tongo kok di simino tungflana ni sengo tamui Hindu ni pujari bagi ba jeng chandar nai abugini koksil jakha samungsira koksil jakha o samungsira tangnai rok Mosabbir Ali tai tuk chalongnai no markhe butok khlaikya hnai o Patimungo no amchaini Mosabbir Ali no hospital tlangjakha o gotna no mimangsa khlainai mutual khlaijaknai hinibo sajakka phiaba gotna ni kisa olokheno tai kaisa Patimungo BJP ni samsira tangnai rok thamjang lainai kihajak Thuruk bosongni LUKUROK ni nogo hor phnangri kha sabai sukrop khlaikya tai muslim ni kaisa MOSJID o bahai hor phnangri kha hnai kok silcha jakha hingke aboni yagolo kaisa gari o bahai Sokchalaikha ni saka botok bo khlaijakha Thuruksa Hindu rok no chala rok no kirma singsa bosong mane Hindu bai Thuruk ni naslai mane Patimungo kitingei yang Bulaikha na tungflalaikha tai je osam ba motai ni chanda no kitingei puya seng phano olo walai jai phano olo walai thango walai mane yagolo no tabu Hindu bai Thuruk ni bisingo bolai toglai Sokchalaikha ni mangpli kasai phayo obo bebaksana MOSJID to tonjak Quran Sharif no bahino opman khlaijakha nei koksil jamung Sokchalaikha Patimungo Bulaikha no tungflalai mani bangi phai mani bagai amchayo Bulaikha no borok rok nok ni ongkhora gyangui thanglayo tai je ongkhonai rok jotono manai tilaijak tiaranglai thanglayo abo hai rok no control khai bagai pati thayo thangsoi kya district ni police super tai TSR fire service ni borok tai hor botharjago tai borok thumi tonglai barok no kharna bagai buksa gulibo salonai nangkha tai alaja police bahanya kauma tu jakha abo ni poreno saitok mung kotor ni yagolo o je borok rok no kharri rohori kajang khlayo phiaba tausu joti khoroksa Unukoti jela hospital kalaijak tai Patimungo cheri tongkha chaya khania rok no naitugui tongo police hingka abo hai tong halogono krak naikol mung tai tong kosong borok no kajang kipli tumnani bagi kobok glai tongkha hospital lo bahanya je tabuk thangi sogjak rok bahanya kok khnaka isa naipegra ni nok khamjaruni mangpli abuni yagolo sengkhane police ni kok লাগছে প্রথম চান্দা দাগি ও নো বেটা গিয়ে চান্দালি জল ইয়া যার আর কি হ্যালো
Gai khamul tade buksong yang komol puro bo Hindu sonatini rogni tadi kotor panda kamu borok phaijak. Oba keno yang Hindu sonaton rogni panda ngi tongo a jorao no thursa rogni no khotel jangni bai hasteo taw Hindu thuruk nglai tonglemani no koktoba kotor. Abno nubi mantri Sudhanshu Das amtayo Kumarghat ni Haidar Par amtayo Patimungo party thangmani noti bo bini social media wo bo sak bini personal ID wo no kok tisaka je bini biধানসভা কেন্দ্র ও আবহাই নানি কগিয়া আবহাই Patimungo party kha abo Bulaikha kha samani kok tai chini je amsaini netarok ni tai hapangni subai tabuk tongkasang nongui tongo tai je sai khani romjakha ang jotono unko nilar khe tongbani ni bagai tungflaria tongkhor snamna bagai kobokha মন্ত্রী সুশান্ত দাস তাই অরই পরই কক এরেং কক রগনো খানাউনাই তা জলি লাইদি nei yang Hindu bai Thuruk bosong kajeni bisingo kok bang mane kitingi photik rai thanani simul tola amsayo bo Bulaikha tongfalaijak thom tonghalok ab boni lono police ni jela police super Avinash Rai tai DM Kamal Mojumdar thangka tai o DM ni bokhakte 144 raija eba 163 BNS gai BNS raja phanangjakha tabuk ya phauno tongo obnoti nai tai kono kotor Patimungo ya kacang no tabuk kintu BNS raja jeto phanangjakha borok joton no hablaijak khanai ni police hokni kok a Patimungo ti samani kok kacharmo लोग आए और कुछ घर के बाहर आग लगाए। उसका इमीडिएटली हम लोगों ने फोर्स मूव किया है और क्राउड को डिस्पर्स कर दिया। एरिया में एसडीएम साहब ने अभी 144 भी लागू कर दिया, 163 बीएनएस। और सिचुएशन अभी क्राउड डिस्पर्स हो गया है, पीसफुल है। फोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। हम लोग धीरे से अभी फ्लैग मार्च भी निकालेंगे और सिचुएशन अभी पीसफुल है। हमने और डीएम साहब ने भी विजिट भी किया है और देख रहे हैं एंड सिचुएशन अभी कंट्रोल। सर किसी को अरेस्ट किया गया? अभी प्रोसेस चल रहा है, कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं सर कितना घर में आग लग गया? ये अभी डीसीएम साहब जाके वो कर रहे हैं। हमने जो देखा 2-3 घर हमें दिखा है, 2-3 घर के बाहर जो वो घास रखा रहता है उसमें आग लगा हुआ है। वो फायर सर्विस उनको टेंड भी किया, बुझा भी दिया गया है। तो जल्दी हम इस पे केस लेके एक्शन भी कर रहे हैं और अरेस्ट भी कर रहे हैं। एक्चुअली सर किससे ये हुआ है? ये अभी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन ये आएगा। ठीक है, तो केस लेके हम इस पे अभी अरेस्ट पे फोकस कर रहे हैं। जो इसमें मिसक्रिएंट जुड़े हुए थे हम उनको इमीडिएटली अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट कर रहे हैं। लाठीचार्ज हुआ है क्या? मैं स्पॉट पे नहीं था, अभी हम लोग एक मीटिंग करके ऑफिस 9:30টার সময় একটা আনটুয়ার্ড ইনসিডেন্ট ঘটেছে সাইডার পার এরিয়াত আন্ডার 40 ক্রাই পিএস। ইনফরমেশনটা পাওয়ার পর কুইক রেসপন্স ফ্রম পুলিশ আমরা এই জায়গাত এসেছি। এসডিপিও, ওসি এবং আমি অ্যাডিশনাল এসপি আসার পরে আমরা প্রিভেন্টিভ মেজার্স লইছি, তারপর প্রিভেন্টিভ অ্যারেস্টও করেছি। তারপরে এসডিএম কুমারঘাট আন্ডার সেকশন 163 বিএনএসএস লাগু করেছে এবং আমরা উইথ আদার প্যারামিলিটারি ফোর্সেস সিআরপিএফ, আসাম রাইফেল এবং টিএসআর আমরা এখানে ভিজিল রাখছি। আমাদের শুধু পাবলিকের থেকে একটা অনুরোধ যে ফেক রিউমার্স যাতে স্প্রেড না করে এবং যারা করে ওনার সঙ্গে কিন্তু আমরা অ্যাজ পার ল অ্যাকশন নিব। থ্যাংক ইউ।